Creative West na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brian erizoba nebiri 10 byo kwa mwenda 2025 kandi shahane ibiri ezo mwebazyo izoba niryo wakashatu tuja kubanza twakwisiye bishamto gwa makuru kandi kuturagace tuja kwisiyaho amakuru Agacencwire umbwijwire Gacencwire cireci obukama bwatorera izuba bwatahe kibaye ta Royal Tour kutungura byo buhinzi no burambuzo mu Tooro bintiki ebyasa gukora we nko mukama no bukama kora abantu bana bakuruma amajani batunga katale abantu abatakamenyirwe bashenyirenje ya registrar wa NRM Kashumba bajisa hanso muri Isingiro leta y'imbo ya polisi naye kagirebye kabure byakwata konka indekateka mu z'abaza politics abapolisi gana 38 barukuza gukora omubwire bw'akaruru batendecirwa mu Ruhoima. The purpose of this public order management training, sir, was to sharpen our tactical skills. Mbabazi Charity na Sunday Brian gana makuru Agacencwire umbwijwire abatura betawuni yatsindishaka mu rubushenyi bagwirwa kagwe ihangwe ryerizoba bwanyuma y'omuro oguba rukugira ngo gwarga amashanyarazi kandi ogwayigitana waraje etwirene guzibwaho mu strekecho kandi ebi byacekereza ibintu by'abashubuzi wanyuma y'omurogo okwegitana waraje Aibamwe batekateka ngo gubasa kuba gwarga amashanyarazi omutawuni ya Kizinda omuri bushenye polisi arikujanzibwa akurazo murogo ija kukozesa amizi bitu tibyajanguhira Chaha bobola Nabangia unareba nizanu birukana bangama ngwiha amashanyarazi amashanyarazi izo musizana bamweta sande yagiyaho yagiyaho narebe nyuma nasange inzu nesya nareba basiza babirwa amashanyarazi barge nyuma bansanga akwanje nibiruka ndeba neibo wenyuma natora ngo bintu byeye byasya ngo muyande bintu byasyo mu rugwa kwata abantu batanga futere ndurungwe kizimbe cyasi abantu twirukanga twasahuraho abasigazi ariho ko bakweta James yatemba mutogwenzi nabatayibe batanka gukora ki kurama salama bate iskayamizi bakokerezo biyambi abo kunywa waraji bantu waraji eri twara jani chemical mwana fa Africa na misigawamu wala chituje misigawamu mwanzo jangu nichi waraji ari mwa polisi bantume mutuyambe umusiza tumutwerere ayongera kawaraje kandi turenga abantu bakite twakora ki twabaho unkataba kitari kityo kizinda neba yabo abatura abasakwe ko mwanyugo bayinjira okugugambaho Ramis tumunzi batera kimamasikenga wozani chemical Eliya tuwarajiru chemicals nyinshi that's why omuro kuchiriyo nkwaka konga singa yaberinka waraji rudu biriye bi yambirire yani chemical super hazard mu chemicals kweba tuherezo biyambi kwamana bamasanyaraza batari original barika gumambiza mbatwatiro masanyarazi ukora kwetera zo masanyarazi bamutwari maze wa umeme yenyini ayihe yo muntu wa umeme abenwe yakoro masanyarazi mukama w'cyombe ko ecyasya tiyakundagambira kamera zetu amakuraga gasha kwa Ben Muhozi Muhozi obukama ogwatorera izoba bwakoraho oltayayo omyanyetari yemwe nemwe nekigenderwa cyo kutungura ebyo burambuzi hamwe nebyo bwinji oltayo rwayitabwa mutoro rwayitwa Tooro Royal Tour kandi rwayitabwa mu mukama oyo nyimba kabambi Guru Kidi wakana ba minister be abakuru ku rwo mu government ya hagati abebembezi ku rwo mu cyange cya Tooro hamwe n'abandi benji Ortaya yorgo koramburo ukama bwa Tooro rwatandikiro mu famu yo mu kamera kumanywa nka King oyo modo famer kushangwa mu rubuga ko muri Chenjojo kandi uko abantu bayegesubwe miringo mirunje tari yemwe nemwe eyibako basakurisamu habwaki umukama nakora urubunguru umukama akatandikaho intekaniza zo ku mutya ibyo burambuze biri mu Tooro
ebintu eby'obulimi nicyo norora no mukubunga muno emyaka y'inyuma kwihana kitandikaho bakatandikira simuliki a hot springs kwereka biki ebirungi ebiritooro no kwaba bali ahiru kubasobora kumanya ngo Tooro ni ebintu bingi byabarambuzi basobora kwija bakarora kandi uburambuzi obukwija mu kikaro nibuletaho emirimo abana nibatunga ebyokora nka batour guide hoteli zitunga abantu abakwija bakabyama nikireta entasha mu kikaro kire kino tutandikire orubungana rw'abasaija ekitwese royal tour kandi rw'abasaija n'abagenyi bengi kuruga mu nsonda zensi zone zensi kira muno kuruga Kampala kandi tuno n'omugenyi ondi kuruga obukama tukweto bwa bukumu kuruga mu ihanga lya Rwanda nabwa nyuma bazo majana ga Chiko kandi aha gutamba yataya irikoro ry'amajane lya Chiko om district ya Kabarore seme kukoza mukura balima kurungi byo byabo kandi balisa kurungi ente zabo obuturugiraho twagenda mu majani kiko kandi kuno majani tumanyire Tooro myaka nyingi muno tulima amajani agambe tuge sazino akatali kagenze nikakeha kandi agutambirize kurora hansi yarole abantu abatungwa biki bikora mu kurora basoba kutunda amajani gabo gano ehureji hona yetabwa muno mukama kurugombo kama bwa bukumu omwihanga lya Kongo okurijira halkato Benard omwahaba kurugombo kama bwa Tooro nagira ngo ehureji yabegenderire kwegesa abantu habirunde biri mu bhinji otireho no kutungura ebyo burambuzo mu Tooro ebintu bitukusangayo nitu ntusobora kugenda tukabiega tukabitwara mu famu yezitu tukusoborinki no turaba tine umwanya ugalihire nkugumukama bitu umwanya umutito gwine nabahiki kuroraho hikemu y'umwani batugambira isoko gwa muhiki kuni uburabo ryo mukokore mwana uri musigazi wakaruga hisomero bunde bose wiremirime cyavuzire genda orimihika emu y'umwani nigenda kwa sente nungi yakuyambe mu nyikara yayo vomezi ahikoro ry'amajane lya Chiko ahantu mukama bamugambirira ngo bwahata bahindi b'amajane binekizu echemihendo ya hansi Cyrus Ruhweza uri minisitiri w'ibyamakuru ahabwo bukama bwa Tooro nagira ngo ikintu kiza kwera mukama okutunga ebyera amanyisa abakuru mu gavumenti yabahikirire mbangu bintu ebyasa gukora we nko mukama no bukama korora abantu bana bakulima amajani batunga akatale sahegi agutamba ikinkumanya kurugao jagenda mu gavumenti ya hagati abagambire buzike byatangire mbalimba amajani kandi torere twatunga akatale amajani getu marungi muno akakumanyere igarugo musozi rwenzori kandi gainektinsa cyamani muno usanga abagalema tubena katale kabo ni kisasa muno kandi saba government kurorangwe tekero uburyo bwona kuraya sera katale munsi yona mu Uganda mu East Africa na seri yamanza hona kurora abalimbe twatunga katale kano ehureji ne mu muriyeze zo bukama butire hobwe burukwetebekana sokusha kuzemyaka 30 kwiho mukama oyo nyimba kabambi gururu kiduwakana azahangoma amakoraga gashakwa Jonan Tusingwire Bare Jonan Tusingwire omyaka 22 owarwire ndwara etarukwetegerezwa na etenga sente zirukika milioni 150 okubasa kushemezwa umwirware lya Agacan omwihanga erya Kenya Gifta Mbabazi ow'emyaka 22 kandi omwiji wa Chambogo orukushomisha muri ya BBA nuwari omwirwaro lya Agacan omwihanga lya Kenya bwanyuma yo kurwara endwara rukumanya nka Myasthenia Gravis ugwaka kwatwo bwiro bwa yahika kwendere buzo bya siniya ya mukaga ebyabirebera hace no kumurema Kate Ninsima omutura wa Bwizubwero mu district ya Mbarara n'wenyina wa Mbabazi kandi nagira ngo umwana wakatandika kushasha umwaka gw'2023 konka baragwize byayanga nukwe kubohereza mu ihanga rya Kenya yasi emyaka 2 akanakora exam za siniya ya mukaga naho yakwatirwe uburwire bwe butakwitegerezwa kwiyahereze gukora na mureta Mbarara rifaro twamaragurira bakwato ubwire ngo bwita Myasthenia Gravis arifaro ubwire bamuragurira emyezi nk'ebiri batujyanga umwana tumutware murago twamutwara murago batandika kumuragurira kuko ubwire bwagumana bweyongera amhera bamurago doctor yatugira to mwana no koze yashagama gukora plasma exchange yakuba ngo mushagama yene haza mu bukoko bw'inje antibodies bagira ngo tumutwara GCRC rubowa bahindurishagamo of course kuna mutwire rubowa bahindurishagama kandi mango mwana naza kucyara
kabayize kuhindura ishagama obwire bwo kumurika bambuhika yaza cyamboko kuyo yahezayo isande mwaho murikire umwana yagaraka hansi kwihobwo ni insima nagira ngo batwire Kenya ngo kandi bakamushemeza aho yashanko waterera konka yagaruka yaba kubi aha musigire yo kwija kushera obwezi bwa nyuma yo kubashaba miliyoni $50 baciye Nairobi bamushemeza yarugayoje nangwa ahagati yashanko waba mukube kwiheza yagaruka yaterera ubwa nyuma kutwabe tubento barebero bishatu kutsibura umwana yagaruka mu crisis yabura kwisya bamugarum ICU imbere y'umwana yarimo yazo mu ICU ekiro kimwe bamuye bamuteko mu HDU bakamugarayo rwa katano urwa makaga ahasande kazo mbiring room Nairobi nashanga bangira bakamba tumaja miliyoni $25 urwa katano kujia kunaje garika yasande nashanga za miliyoni 8 umwana konka genda kiriyo mu mashine yande cinda akore cyambura nasikazo kushaba haruwo kubanza haruwa kabiri haruwa kashatu naje gariko mbiring room nashanga mama za sente zyo miliyoni 10 ezinta kahura gezinta kagwataganya onko muntu nashobora koza ngari mango cinte kibaza ko miliyoni 50 naza kweshanga nashanga kintu cyagire cyakira zamana nande cinda akore cyabona nashara humara namsiga Nairobi namsiga mu ruwaro rwa atari yo wenka najatkanga ko witu ubone karonere sinda ko Nairobi tire mutwe no kumanya no wasaga mushobora rusobwa tuhikiriro mushaho Edwin nuwajero mu kugahirwa ryambara regional referral okongera kwetegereza indware jetari ya burijo ebrukutwara signal kurwo musogo umwe kurga nko muwonko kuzo musogo undi oguyahanyama ahagataho ubumwe mu biro rwawe ngubasa gukora ubutafari ushange bwarwanisa ejo connection y'uko rwo musogo rwo mbongo zo musogo azo mu nyama ubutafari ubwo bwarwanisa ejo connection amashanyarazi tagara flowing ejo rwo mbongo kuza umunyama hatoshanga haza ho discord ushango umuntu yaba inendware ejo ayina amanu make atari kubasa gukora jemerumo umwe burwire bwijana bweyongera ushanga atari kubasa no kwiguramisho ogo najara ngwindware jine kwatabashija n'abakazi kandi umuntu inendware ji nayo reko ubonero nkobu akushanga utakutambura nko kwa buriju ninga utakubasa kwereza je mukono otine ho gushasha utakubasa kugamba je nko twire no gamba ningo mushanga utakabasa kuguma noreba ukushanga no humiza otine turo konkamisho gaburamani to kwasa gigura ninsima najara nkuyeho umwana we nakwatwende wareji ashohize sente nyamwinji kandi hatataciye basa abantu munyonka nyina w'umwana ingerezo ho munonga ko umwana wanje kuyagifite narwara burizo bana tugurombaza kutara hasi yemitwari kumburizo kandi burukaho emyeze ebiri tubentukora plasma ya miliyoni 25 buri myeze ebiri kandi burizo borugurombaza kwemitwari 10 so nyonko muto mwana wanje mpakarisize kandi ingerezo mwena nisha abantu mwe rupasa kunyamba nyane akubangerezo nyone ndeba inakanako nine namagaraganje kariyo nugaho so nanisha bamunyako sente zanje zonzu kozire kandi zikozise zawo okurijira kucondoza endware jitwamanywa ngo no kushanga umubiri gurukwerwanisa kandi tekanyire munonga ahubwo kuba buri bantu miliyoni 1 abantu 2 ninga 5 nubashangwa bajine okwera kete ninsima nubasa kuteresa umwe ya notu mushanju 82 notu mukaga 10 ninga notu mushanju noti 3 9 abrana mukaga 89 kandi zona ziri mu mazina ga Kate ninsima amakoraga gashakwa Edson Kinene go tumakuru marunji konka bakubasa kwatira ho mcyaro ugu kamwe no muganda abantu abatakamanyirwe batahirire nje ya registrar wa NRM mugomboro ya Kashumba bagitera bagita hansi barukugira ngo obuzibu obubwine nawe n'uburga ahakwejumbiro mu kwiba karuru hamwe no kuriya sente zeminyete za NRM ezekombora niyemwe
habure byakwata konka intekateka mu zose politics za members of parliament za dirimo za primaries abo kuba abantu abo bakaguma mbagamba kuko ninye nabateganisha ubururu bwabo kandi ubu nanye kandi ubu kantabirumu simburire hato mukasese uriya mukamwana wanyu yacyana za kwinga bara nantereso tizorenze inzu yambre zirya hanze ogu hamwe n'abandi batura icyo bacegecerire akaruru kaba MP akarugiremo ngo boryaho nicyo kirugirireho obuzubu ngo ahabwo kuba binji tibarashemerirwe n'incamu y'akaruru kegombo regi nishaza ryona okutwariza hamwe aha emenyete mce ebere negmane gamba kuba kuza kugira icyo bampiseho abo kutekatekano bajya ngo nyina benteganisa ubururu bwabo kandi ubururu bwabo bukamukora district katakora ngombo akwanyukana saving ebintu ebyarga village so kambuhera gwa district bwabutari byagombo MVA yarugiro mu karuru ka NRM ekarabansamwe abantu binji kandi karugamo no bw'emucero aho abantu barkwetengwa kugarukana ahabwe ntunguka y'ibyanga byabo tinku kitamenyeto konka na akarura ko bagira nawe ari mu registrars abari resente zeminyeto actually registro wakashumba eminyeto negira we taraba herire ko kimwe wadde no bizakubasiringigana konka nimvurangu ensonga ze nizikwato mu nsonga z'ubururu bw'abantu bakuru so itwe ngeminyeto ba registrars abandi nitutekateka ngo ece kikira wakasumba ticeminyeto ngeminyeto because the youth yange kwetongwita kurekana n'abandi abantu baburije ababesi imbere maybe counselors LC3 counselors LC5 counselors na chairpersons bona nibetongwita aba injustice eyi Mr. Ambrose yayerekera umbyaka karoro so I may say nebasa kutabane n'inyeto yonga eyakoze recho abwe sente zabo na nabo bantu bona abi yashobizo mu karuru nabo nasa ko barugireyo bakagira ngo watkoze reche nitukatukora kandi ko bwinasi ko kanyanga chairperson wa district wa youth nijumira ejo distraction polisi obwahati eriyo necyondoza abakozere kikorwa eki gasha kwa Ruthon Wamanya reka tumireho tugaruka naganda makuru agarukurataho okuhereza town council abashubuzi abaje mirekiregiro bakwatwa akuba tubire bija batutamu batamo kufuruka bagira ngo tutombeke enju tine sente ni ntwaro mugishogu habura bazire ngutamu yakashatu yatandika ninga shitamu yo kumara umwaka nimanya ubwiro bwe sente tuzuru habazire kunga itwe nkishomero watwishikira wareta hicweka cha fizi tuganira niwe tugumisirazaho nitumanya embera y'esente zuru kandi abana banyu kurupotinga bashemeye kurupotinga umbwiresha abana numbasindikanye ciro bateganisa uwo muhanda kandi n'ikindi niyo muzire ko rasinduka umwana fayo kubuza umwana wawe yakajya hishomero yashashura fizi yona abo kuba babahire fizi tuyina abana bahata bo murembe gwa hati bamuha fizi abanza gikoze se byahe rena muheruhuru muzire nagera ngo fizi akajuma Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
kubujwire je turukwetaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwiye kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'iri original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rogo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note habwa mpenko ni kombucha drink na mpenko ni Star Laundry Bar Soap ni nyowe Stuart Karisa director kandi omwana w'obukama bwa Tooro okuruga mu isaza lya Kyaka nintwara omugisa guno okutabarukya Dr. Oyo Nyimba Kabamba Iguru nintabarukya abantu ba Tooro inywena nintabarukya Queen Mother Best Kemigisa Akiki nintabarukya ababito n'ababito kati amacumu nebitara byarukira basayija omukama wa Tooro nintabarukya abantu ba Tooro inywena na Kyaka isaza lyange okutwara hamu hangiriza omukama wa Tooro hangiriza rukira basayija Skylight Hotel erestora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahiba rukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanju mwenda 18 58 38 ninga note mushanju note mukaga 36 musibire muta abantu ba Tooro. It's a great day here in Fort Portal where we've been rewarding our customers who have won school fees for the whole year. No mega star 165 star then 80 hash nibakuhereze ngenderwaho imbaire na hati school fees itakajimazireyo ndire na loan zegse school fees imbaire sasuireyo obumpulire nkumfangwire school fees tinda hukira no kukikiriza nyoko obampere shite kunyoleka ngo mwana asasuira amaziri kandi asasuira omwaka gwonna guno mwaka najja gumara no gukwiza nagukwataho MTN yakikozi. Now I'm a winner. I thank MTN and I thank God. Ikintu cyo kunywa. Aza mwana bategerize. Ubundi. Konka mwana mazumorya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri. Wansuko mu motoka riyo nenyusi yo ngwija hakunywa. Mucyara unam utatinda. Ndenda ngubije bakuraze hakunandanywa. Uriye cyatuma naguma hano. Joka mufondorira kahurire. Mukamwana tera chairman wembaga atongeze binako kishahemu itotwe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara ndabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende ndabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS
pages recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi nabatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha aha mirumo yona aha mataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje oyino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Mbaguta Street Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twanko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe akagambe wananyeta nabasinga Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirnishatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwe mujukibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa yo kushomera hibanja abari hamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga itano mukaga itano naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa banda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo bwegese obuharurengo mugamba akalu bechiwatu lokule chiwatu ewest wanji ako kakoke mwana watu yabimanyanga buchalino kama za nze nabimanya buchali momo apungiri na musimu mweri wabanyiga star emu mukaga 5 nembere mwana watu yanganje kozesa nagamba chemo choka basabane banye bachitwe kiriko wogendo funira sete we wano sasula ngokozesa momo we lengo ngokozesa momo sasa nyo basiga ngokozesa momo get the power to win milioni 10 buli week balance kwa mumfo sikwetoroza nkwera milioni 10 mumfo banange na ingide chenjojo na ingide chenjojo ngekisabo cyo na momo bwo bamaso momo akatale momo ngatutibye momo kamaro bukamaze munango mucyata ufunye kusoba F2 yeroza bya bulimba netwamana tumugati nedanyama tujya kurinda paka biri ezekyo twamutanozanga mukaga amazina gari yechenjojo momo yafuka momo yechenjojo kankutwane chenjojo bilabe berako
I'm called Tubakanya Lusa Boki from Fort Potro, Butango and Fort Potro North Division. I won 10 million from MoMo. I didn't know that I was not expecting it. I just used MoMo in paying water, in paying school fees, in paying electricity, start times. I use MoMo. When they called me the first time, I didn't accept. I didn't accept that I have won. They asked me which part of Kenjoja are you. I told them I'm in Katoke. Bambi for them, they confirmed Katoke. Me, I didn't know. Kumbe, these people, they really came to Katoke, decorated, designed just for me. Lucy, because they have won. I was really surprised. I kept deceiving them. I'm not coming. Until in the evening, I traveled from Fort Potro to Chenjojo Katoke. I met them. The things were true. We celebrated. They gave me 10M, and now 10 million is on my account, mobile money. Please, MoMo people, thank you very much. I thank God and thank MoMo. I had not yet completed my house. Now I'm going to use this 10 million to complete my house. And I request you people to come and confirm. Thank you very much. Nyabo bampita amomo wengende Fort Potro bampita amomo wanji ohadaka gena kupitani tambuza masini ono muwade mu invest borrow invest momo Hello. So am I speaking to Mr. Brown? Of course, you're speaking to Mr. Brown. Mr. Brown, yeah. Then I'm called Bruno, and I'm calling from MTN MoMo. And Mr. Brown, where are you? I'm in northern Uganda. Northern Uganda. Which side? Which side there in northern Uganda? Which side? I'm in Ngulu. You in Ngulu? Yes. We have ongoing promotion called Get the Power to Win. Where a winner wins 10 million shillings. So, Mr. Brian, you are my lucky winner today. Okay. And you've won 10 million shillings from MTN. That's so great. So, if you want to prove, you can visit any nearby service center to prove. Yeah, but we don't need anything out of you. We just need to give you your money. That's so nice. How can I proceed with the money, to get the money? So, we are going to come to Gulu to bring your money. It's okay. Thank you, Mr. Brian. All right, you're welcome. You're welcome, my big boss. Go akati mwana watu star mukaga tano ash over kamunyenye mukaga tano akadala ebyo bera bitiridde ate go smartphone downloading app ebere musimu ngamwe buli kyogenda okukola kyonna teweerabira MoMo basaba nanyo muzikira atera mbate tusinkane Gulu. Uganda makuru abapolisi abarukuza okukora ombwire bw'akaruru hakenkumi 2026 mu kyange kya Albertine ey'amashuma bamazire okutendekwa obukugu obutari bumwe na bumwe. Abapolisi 38 mu kyanga kya Albertine y'amashuma bamazire sandemwe barukutendekwa emiringo yibarije kurwanisa mwe bihagaro ombwire bw'akaruru mu mwaka gw'2026. Omubi batendekirwe hamwe emiringo yo kukwatamwa barikwesharinga hamwe n'aba barikuretaho obw'emukyero. Training comes at a crucial time as our nation prepares for the forthcoming elections, a period that demands the highest levels of professionalism and readiness from our law enforcement agencies. The purpose of this public order management training, sir, was to sharpen our tactical skills, to improve on our crowd control techniques, and enhance our ability to respond effectively. I'm excited to have such a pass out today, which is a precursor for the season that Mao Zedong described in his theory of war. As politics, we are entering a political time, or we are already there, and Mao Zedong
in his theory of war, described it as war without blood. Major General Leopold Eric Chanda owaibembera mu mikoro yo kubasibira yashaba imyeto mu cyanga cya Bunyoro omuteje umbera mu bujagaro ombwire bwo kutera karuru. In my thinking, if we had maintained with that where the best person was the one selected, I think it would have helped us to have less conflicts and it would be about the movement. But of course, democracy dictated otherwise. Oguyashaba barukwataho mbya karuru okutaho businje hamwe no gukora ibintu mushana. The police are committed, and this goes to the general public, to protecting every individual involved in the electoral process. Every voter in the urban or the rural areas of Bunyoro has the right to vote freely. Major General Chanda hona yashaba abantu kwejumbira mu gutora nabebembeza barukwenda batarukurubatira bugabe bw'abandi bantu. As you can sit down there behind and you will not vote, then you are not contributing. It is like saying when it comes time to eat, you don't go to eat, you send somebody to represent you. That one does not happen. If they put food here, we will all go personally. There is no representation. So remember our actions, what we do, let us be present, let us go and vote, and we vote wisely. We guide our supporters to make sure they follow what the police and the government is saying, to make sure that we are in the right direction at the right time, to make sure we don't cause harm and disrupt the campaigns or other people who are not politicking. Ichanga cha Albert aine amashuma nichitwara districts ezirumwe ya Hoima, Chikube, Kagadi, Kakumiro, Chibare hamwe n'ururembo rwa Hoima okurigirira hakubaganisubwa mu kwicanga cha Albertine. Amakoraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Ambrose Nuwagaba Katoto bakansala ba district ya Lyantonde nabo barukubi DC ahambarira ya Bombeka ya Kashagama Seed School. Bakansala aba okwehindura ejo kize cyanda nikiretwa hebuzo byembalira ya billion 3.9 ezabiri zigeze kuombeka Kashagama Seed School ekibagemeserize okwehikira site kuchondoze biri kukiraho. Honestly speaking, this has been an issue. So through you, Mr. Kao, ninkushabangu otorambuze site yona buri kimwe cyemere kwandi kikorwa mu contract tukisi ya hirisho riri tukireba. Nico cyonkejo. Atuburi yeteka back sending a contract emirungi emirungi emesa no kwakumeka wa munana bagwakutana ekigenderwa chona kakuryo kujanga kanso twizire hamwe turebe site okweru kugenda tutamekasha turebe na sorota slab na katare tushitame tugamba hanshongezi twaribo mu geje myanyeje eshatu ate mise niki kuzariya tukareba site tukareba ibaje tukareba katari kashama eshiza kutwara mu makanisa nachi y'abantu ba government eriti itakarya government niki eshomereri rikaba ryo kuombekwa omyezi 18 yonka konka hatino bareba byahise myaka 3 omurimo gukizingana ukurugira asente za ezubakozi seningezo ya budgetingire kozesa ishomero ryiteri zo ecyamazuma nizo zibeshemerire kuri ishomereri kandi kure kari yecho nyoni intekateka ngwabo asentezo eri ishomero ryetu nindeba ngo sentezo bashemeye kuba hatahirri rengero hokaki akuba rinkero twireho kandi sentezo dyonkariye shaheji yatwire sente nyingi aba baragire na engineer okubishobora mu runyankole ngubona babase kubicenga. Speak ikinyankole Kiganda. If you are outside council, you can speak Kinyankole, but if you are in council, I will use English. So we are not in council. Abantu bebembezi nibagamba cyanshongeza kunka toshe bintu baho kunka
hakabaho kukererwa kunga tukamukozesa agreement so far ejo minister kija hatwaramura nawe kunga hato muri hari 90%. Recently, the other day, the Honorable Minister for Economic Monitoring was around here, and we gave her the latest communication with the center. We believe that between now and June, the central government will have dispersed the last batch of money. Bo aba PAM constructors abakupatiye n'umurimo ogu bakora binkwatire ki Ndisande William ahabwa TV West. Omushikirwa w'obukama obwa Bunyoro kitara hamwe n'ekitongole kya National Forestry Authority basima abatura abari hihi n'ekibira ekya Kagombe ahabwo kurinda kandi kikaba kyatandika okugaruka nk'okukyabire kiri ebibireho omushikirwa wa Bunyoro kitara habire narambire ekibira eki okwetegereza ahucyayika. Omwaka gw'2021 obukama bwa Bunyoro kitara bukwatanise na kampani ya MTN n'ekitongole ky'okurinda ebibira omwihanga kya NFA bakatongoza hehoro yokubyara emiti omuri Kagombe Central Forest Reserve bwa nyuma y'okubingwamu abantu ababire bakitahirire ehorreji ekebemberwa omushikirwa w'obukama Andrew Byakutaga hamwe n'owabire ry'omujokerwa wa president ow'obwire obwo Lilian Ruteraho. This local government abatere muri abamani kurate kibira kintu cyagarwaho kandi nabo bayikaire ni bakora muri mugwamani mino nabataka abaroze mu gaso ubwaro kibira kinu bayikiriza kandi okura hati emirimo yabo tibagikora mu mununka kabuli bana bakora nabashya bataka babishoke no kubasima mu kusima government ibibira bino kumanyire bikutukonyera muno kulinda enyikara yobwire utwino buzibwa amani muno ukokya kuno kuro hati nyonka bataka kururaga kuruganza hati kitukoze rungi muno kongera kurura mugarukire kuba umuntu wena anyakuri no budunanizibu ahondere ikintu ekiyakoze ikintu kiri cyo kurorwa hekirungi nti ekikorwa kikugonzebwa ekyoba no gonza okihondera mwebale muno kuyija mukahondera kurora kibira kina mbere kyahika. Boaz Basigirenda or range manager Budongo Systems nagira ngo abantu bakaba batahirire ekibira eki ihebicwe kanshanjo kandi kukikaba cyagire kwaho. Then enkumi ibiri abiri na gumu nubo yayizireho ekitongole ekya MTN kyakora enkwatagana na National Forest Authority okugaraho hectares 50 okuzibyara. Yosiyanda Bwami or mukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Kagadi yashaba government hamwe n'abaturo kugumana bashitama omunshonga zona ezoro kubasa kubaremesa okugaruza hebyo buhangwa na munonge bibera ebya government. Binyisaba mu abantu ababwiye mutwe cyamana babizeho. Let us have the alternative means of survival. Abali hayi abakusakurindira mu enjoki yakabalindire muki enjoki programu zo kamaze kudesigninga ku myameta y'abantu reka abantu abo nabo tuhomugisa go kubanza so that baleke kukani baregulating the whole of ya life ngo bakatuha mu kibera tuno muri ngo turakora ki enyuma myake hoire ekibera kya Kangombe ronke muzizi ekabe hoiro abantu bagirimi cyonka bo kuterera kwa kama wa Bunyoro kitara na government ekibera kizire nkigarukaho nibashigara n'abashigara itongo n'ibihembi n'ibiteka ubusaki bakore kigarukiraho muno ka MTN katwara ubujunanizo bw'ingo kwanga yagarukaho. Bo abarokurinde berebi nebagira ngo abatura bakahikabikiriza kwayo itaka rya government no bukirabe ngo bakabanza kuteganisa barukwenda ngo bagaruko mu kibereki okuruga mu kwegesebwa okwaba kubayito naito kutugenda nitubegesa abantu abayingi bagenze ni bapikinga interest ezokuruga mu kibira wiringire nibegondeza kutali kugamba ngo twabateka hamani mukusoma ebibira bingi tumanyire bisisikaire trolenti bigarukira ko bikonya muno enyikala yugire nsangire ngibalizoho betu kandi hati ne imibazi yona eruga mu bibira bino bikuwaho
kwatakena kuya Mbabazi turagendaga kugenda China kwatawo tutagarukirize mikono tumekinge shuwande kibira kino kigarukiroho kikiramyake cyabaye myaka kigenda kandi ibira bindi byona ebisisikaire hano mu bunyiro tubine bibira 23 byona tukusaba tubigalo ecyange cya Bunyoro kine bibira bya government na bishatu obwo harumwe kibere cya Bugoma Kagombe guramwa hamwe n'ebindi kandi byona biryo mu kahango kwaho bwanyuma yo kutahera rw'abatura ekibere cya Kagombe Central Forest Reserve nicyo cyo kurinda omugero gwa Muzizi aho government yarukuza kombe kikorero ery'amashanyarazi ery'amuzi hydro power station gasha kwa Thomas tumwebaze webere Thomas tumwebaze ntugakanaganda makuru ku Maha TV West. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo abantu bange tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywa. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Nitwakira umuri Mbarara suits umwanya gw'ubugweje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa yiguru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitonguri no mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Mbarara Suites Conference Center twinebishenge byo kuraramo ebyo mutindo gwa yiguru mnonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 atanamnana nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje itanina noti emwe hashatu nemwe nshanje nina. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Bwe bakubidde simo amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensoka nembivaako nempita bannange nembaga abana empangudde esimu nagirabye ng'erabika eri official nyiga *165*8 hash ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga yakozesa MoMo obulamu bwe bwonna laba Allah bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongera mu bbanga checho. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa.
Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Kuruka yomukahumura abantu babiri nibo bahiriza okwehanditsa okwesimba hantebe yo bwa meya aha bwashema municipality aho muri yabo harimo twiro ryo mwezi wa meya na Kalisa Lokia hamwe na Treko Moses bansigaraho omuhinji omwani ababona nabahaya nangu barondwa nibisha kutungura urembo rwa Kabohe. Omukwehanditsa kwabarukwenda kwesimba rengura municipality omurishema abantu babiri nibo bayihanditsa. Echampotora kugaruka resi enka bishoye ko bansigara Moses ko bameya washima municipality kugira ngo akarura akutwarigiremo generate karabiriki kozo nyombe ndiyo muntu waye naremwe nkomba sombe ntakubasa kufoto ishabango abanyashima banyikirizemo bampereze obururu rero omurumogo ngukorere kimwe kandi nipamya ngo kubarikirize nibisha kusimira omuhereza obundabe nibahereza okuyanditsa ko kwareta abantu batarimo na bamwe omwe ababine bugombe abandi bijanka b'independence. Pursuant to the Local Government Act Cap 138 declare bishweko basigaraho Moses duly nominated. Yenda kusima abantu bona abankwasize fraga zobe naye handikisa muri yo nyehire yo kugumza munimwe munshendekereze mumpyamherwa karuraka yenda kubasima abo kumpe bendera chebindu kuza kubakora naheza kurabaho icyo kubanza no kunywanisa Shema Central Division twena tukakora nk'umuntu omwe kandi cya kabiri twena tukakora ahansi y'umuranga gwa government. Omuganto agaruka murembo rwambara okwehanditsa ombutongore kwa herizo banamnongari abarukwendo gwa meya na kansala rengura division bitu wageragenisa n'ubwiro bwahwire amurundogo ababagaruka batine bina bete b'independence bakanya emikono bire challenge konkani tekateka ngwitse ngaba national platform emikono tekinise aboko batwetu n'abahagize bitu turukubata kuje kibina cyo butegesho kugira ngo n'abantu utikande emikono yambura icyo emikono tuyetugine kureka no kugira ngo abereto commission bamwe tubentu cyangabo abantu ba movement bakorese emikono yitu memba wa NRM konka mboye n'ubururu bwa uko bwagenzere tubarabonira kaburyo bwo bushuma bwakabuyo bwo kugurera TV West yagamba na bamwe abahelze kwehanditsa ebintu nibyo bitekateko byabo konka abuzo ari kweruka mbenyete bekanise benejima yangu izobe ninte kwa kushikayo kane shanje buri cyuma kirukurongi wareba side yitu ya Kiswahili kasasuro omugera omwara kazibikira so norangu twinabebe mbeza batakwasa kora kikufa ya bintu y'abantu nimba sho bushaki bwanyu sitora no mushojo wa muto omwenjengeto orusaniya rwabona Adam Abbas tubase kuzahura no kurwanirira cyanga kitu umwe bare muno amana inakweza soke mbiri tudde bize nyonyo abantu bade banji kumande ne Tuesday abantu bali banji nyonyo no lwalero luli slow tegeza bafendedde bagenda bagwayo amakuraga gashakoshe Abdulatif na Ali Waswa. Ubwo turi kwiriro bururu rw'2026 abanyamakuru bashongorwa ukubine okwetwaza omukwata makuru agakwasira hakuronda no kutera karuru omushomo gwa ibemberwa haba UNESCO kandi gwabaguriye hanshonga yebyo kwerinda ebyo abanyamakuru n'obwabe bwabo nka safety of journalists, freedom of expression and right of information.
nuko gwagurigwe cyo kimwe abanyamakuru bashumisibwa kurinda bikwato byabo kurinda amagara gabo kandi bahaburwa ahari yebyo ibintu kora ibintu byashoba. Such kind of information, and I'm talking about the diversity of information, we may not be in position to achieve the sustainable development goals. So media, we take you as a center player as far as sustainable development is concerned. Abatebekanisa bomushomugo n'aba UNESCO ekintu bonja kuchikora ko mungumwe gukongera kutebekanisa abanyamakuru oruturukwirira karuru kenkumibere abina mukaga. We are also aware that your safety, your freedom of expression is very important in this regard. Ohiro abanyamakuru omwanyugo hariho n'abandi bantu. I believe that by the end of today, you will have received a good package that is going to aim at ensuring that our public is assisted in terms of receiving information, and that is good information, and also cipher the different types of information that you give. And for we know that it is you, the journalists, that determine on what the community is to receive. Bueno omushomo gwezero mbwire kirungi aramabebezi harimo abanyadini harimo n'abebezi by'ubuhangwa ekinkija kuba nikiretaho okugira ngo kitu nk'abanyamakuru abantu namuno n'abikorinda nabo babarumu kibakereka ngo twabantu kore imirimo yitu buri umasheme kuba nazana umuntu we manya media abamahurre mwacho manyere ngo bapromotingire cities zitu okuba city aho ko kubagamba kibakugamba cyacasha ku tukitereza abatebekanisa n'abajyango nabo kongera kutaraga ebindi byanga ngo mugumwe gukongera kushonga abanyamakuru abukuba abanyamakuru niwe iraka ryo muntu wabarisho ora ubuntu bukorebuza burahamwe shimire kubana umunyango naho shimire koma uwo wiro bwinja abanyamakuru tugenda tuhindira twatse wininga zitumbiro buremezi kunka tutekateka maybe security ni batiro bwabe bwitu kungomwe Our TV West ndisenyomo Gideon ahumrimbar. Babaresenyomo Gideon ekikwekweto echo kujema abashobozi abaremirwe gukoratira ebiragiro bya town council ya Kanungu no kugenda umisho. Hanyuma ya town council okutahemya nyekirizibwe korwamu buri mushobozi naragirwa kuzahiba mutiri. No kucenga horerebyo no kujanga. Okujira hari town kiraka wa Kanungu town council nagira ngo iki kigenderire kutereze town okugira ngo eze hamutindo murunji. Abantu bashanga barukorohe batabaragire ibintu yabo byakwatwa kandi byatwarwa hambuga nkuru za town council kwishobora. None mureke mbe z'amajuto mumpe nk'umuto. Abereke ko natangiye kombe na kiro na structure. Ebintu bikwasirwe harimo ebya bose benyama chapati na hoteli. Bamwe abashubuzi abakingwa harimo saruni abose benyama nabandi bingi. Mazima embera yo kutureta kubi etukozire kubi munongo akuba tubire tetegwire bija batamo kufuruka bagira ngo tombeke enju tutine sente twagezaho gukora kiri kubasika ebya zoning ukindure town no bimanya twagezaho ko kiri kubasika konke bintu byatulemesa twagezaho no kombe ko bujuno reba hitule hanu yantukoleraho konka bakastoma tibaliho Win Mbabazi uri kurura byo kutereze town ninga shiziko plana nagira ngo abebembezi ba town council barabone batereze town okugira ngo kibahwere ukumanya buri umuntu ahari ukora no kubona umuringo gumo gwo kubiyamwa mishoro mu mushipo twayimuza kugira ngo rizo batwasheguringa kugira ngo rizo twena nka council yona twije implementers abakozi mu bintu bito ba government abakantu town bona tugwejumbe mu umuhigo twase enforcement okutware bintu tukabita kanso abantu baje tukabakinga amaju abatari eyibashimye kubana baza kugira ngo bisha kubyakire bintu office tuje turi kumanya ngo twaza kuva bwaruza arukuza ha mwanya gwenyini eyitwa mugambi winagira ngo barukoro mu hoteli baragira ukoro mwanya gumwe okugira ngo kibahwere kubakibere byo buyonjo ebujoro nebyamagaragabo abama hotels nanta bagambera abo buhotero buke
abamakembwe n'abeza 12-13 abo nabo tukaba tumudeyire market kugira ngo abatinde sente nyinjiho abo bagume bazo kumudeyire market bashange babo hotel kutwahita twabatebekanisa twabatomwanya gumwe toka twabagambira ngo one mbateho kubanza bakakebeza bakisha kanso bakakiraho medical form bakazo mu irwaro rya government bakabakebera bakareba whether bari fit handlinga public food. Umurimo wo kutebekanisa tawuni abakozi ba town council bagira ngo kigumire ahabwo abantu kwanga kurikiriza no kuratera amateka. Mukaza yo ngati mugajete kurwa kwa mushanju atogo no kwa mwe tiguri mu magutorobire turi rabo mu tubigumire ahabo kugira ngo Kanungu district ya cyaro nangwa n'abantu bafite datinisa gasha kwa weza Wilfred Wilfred Rushere Town Council ya haira babona barukuteke byo kuri ha muhanda na mnongo bw'ibyo bw'iciro hamwe no mwihangwe ngo nubarisa abantu burofa hamwe n'enyameza rukumanywa ahizo kuga kandi kiresebo oburwire ombantu obwahati abantu benda ngoraze kugaruka omurmogu no kwanza yatunge barha okurgo mu council Welcome Town Council yarashiro mushahazo mwabazyo abantu baba batirera ino barukuronde byo kurya hanguto nka chapati ubunyamagoce hamwe n'ibindi kandi hatu council tekenda ngo biguzwe abo kwecengera ku bantu bizamwo burufa wagizire mu fatalities ni manisa abantu abafire twine mu cases meeting uzagamba amazina atugize abantu ababiri bakaba hospitalized tukabatambira tukongera tukashomesa konkana I've told you man nature abantu bakora abakanso korete no kureba ngamagaraga abantu tugiha mu burwire ubwo barukugura byo kurya bya hamahanda turiyo tuza kuteka mebe ko tubaze sweeping tuyema abantu aba tuba control not because tubarwanisa ngo batabaho no konkana tugezeho kureba ngo bakora mu muhanda bakora mu gihugu tureke ubuzu bwa chapati over organized over clean buche om town akwa abantu n'abamaduka mu kamba complaining you know sota complaining ngotire umuntu go mu shaka kuko murano wa umwana complaining abakuba wakingira mu business ze wamukingira yino tatwe amechuje kureba gitawuni abakuba wamukingira n'umudara gwa murano wawe wato mishoga kansoni jangu wa Tooro rashede hamwe hariheme dara ya chapati ekiresire rushere ya shakubi hareba kwetana economy harobo kushanga abantu bagira ngo mukasheshe living the day kurgesha heza kashanga ni ntango zimpatira mukamba nakambara ndara ngutambita kusikuni yemo ataba sana tenda yabo kai ahanguto kandi abantu batubikirize ninka hayi baragite tubura hamwe ko wabano yenda social economic order no gitandika bukerekana ito kwese ikinegira ngo umuntu kandi policy ya government afite umuntu nakwe na business no mu rushere akabe nabaza mu office yitu atushoborsa teka kuza kujukora tro mwanya gwaba icyakuza futaho nicyo kugira ngo tugire an order town abantu bashaba ngo babana benda kora imirimo yabo bapandisa amajagu barakoremo biti kitari cyo kora amanda kandi abature bacigambaho oile captain tuareta no kwesa rente mutwara shati ando no zaro no kwaro kasa lebe ya tore batobo atwara kwata inse yangu ni beshi cyo muntu kara tomba mvana unabo mushoma tubonera umwanya kasa umwanya aha yitura mushashura umwezi mutenda umutaka eja yabwa ni mutanda hari Mbarara ni musashura ba musashura mukama wa korona Rushere Town Council eyo serero kurwana n'abashubuzi b'imidaro mu town cyagiremere kandi nabone bagitunga mwaka kumu ngo baremerwa kurwana isakasasoro mu town amakoraga gashakwa Paul turyamureba amakuru agebye mzano harukubura yo kwezi kumwe kakachiro cha Uganda kwiteka ku Murundi bwankaganisha television management ya TV West ya tongoza impaka zompira gwa Independence Cup aho abakozi bayo bakwisha kubana baritana n'abebembezi ku rwo mu Burenje Rizoba
Omuzaano ogu niguja kuzandwa ha Chai Global High School. Omukoro gwo kutongoza empaka za TV West Independence Cup gwakorerwa halaksa omukiyanja omurembo Mbarara kandi gwayitabwaho abakozi ba TV West bebembirwa Ronald Santana manager ba sponsor hamwe n'abandi. Santana yashobora habwaci TV West netebekanisa empaka za Independence Cup ezero kubaho borobero mwenda byo kwezi kwa 10 kwa buri mwaka. TV West ndichereza omukombe kihanga gitu kandi tukajombekera hamwe omukombe kihanga cyo nchimase kuminata hoki ata kutafana ata kumukana tukura tuina ba banka abakora abantu esiti kumugoro baketubuka ba sponsor bakwatanise na TV West okutaho muzano ogu. TV West erukurita nabeshongozi babrenja wizoba nabashobora ahabwaci begisera hantebe kan stage aho musinguza rije kwangore bicyoncho Aliana Junior School. With Aliana, we are so grateful because when you talk about the cup, the football, which is going to be played on 9th December, we have to come on the forefront and celebrate that day. Because as a school, indeed, that is the area of our interest. Tutakora grand opening ya Mbarara, Mwisako Mbarara branch, abakasi. Banda mujagara boda live. Anebinde birabo. So ngwetu watandika and I believe mujagara ngoko. Egana nyingi. So menyeke ntono nenga Western Garage yebikutemu byonna okukunganya bonna ba makanika bonna timu yonne jenge kozeki ngenywedde atera mwetegeke. Oguna murundo gwa kabiri TV West erikutebekanisa empaka za Independence Cup kandi ogwabandize ekarita na timu ya boda eyasingiro omuzano ogugorisha tuharyemwe omuzano gwabire ha Chai Global omurambara. Webariho kuba murebe murunjira makuru Agacencwire na Gakusiona Mbabazi Charity na Sunday Brand twenda kwendezaho kurunjira gotabasa kwisyaho erizoba hagandi gategereza nyenshaka ariko targa TV West. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25 voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba ne kukibaho Fresh Uganda ekitongole ekize okuteereza amashanyarazi g'izuba beeyireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisyaho amashanyarazi ga